Angikorwo ungumania ni ukuhuka matuku tukite, no nginyagia aciari marumie uigiririki wao maundu-ini makonie ureri na mitugo mĩrũngĩrĩru harĩ ciana ciao. Akiaria hĩndĩ ya igongona rĩa gucangithia mbeca thukuru-ini wa muthingi wa Kanyuru, kaunti ya Tharaka Nithi, Vice Chancellor University-ini ya Chuka Erustus Njoka nioritie aciari gukurira ciana ciao maitho makiria muno maundu-ini makonie unyui wa njohi na uhuthiri wa dawa cia kurebia. Akiuga aciari aingi ni maregeririe ureri makihoka thirikari ona kuria mafatie gukorwo makirunga ciana ciao. Tumewauliza watunze watoto wao kwa njia njema, wafundishe mambo ya kutojiingiza kwa mambo ya drugs na alcohol, kwa sababu hizo zimeharibu nchi nyingi sana. Tungetaka watoto wa shule wawe watu ambao ni educated, sio kuwa learned peke yake, wawe na learning plus good conduct. Hamwe na aria marekinyitie igongona-ini riri ni arutwo aria manathomera thukuru-ini uyu, aria makoretwo muhari-ini wa mbere guteithiriria arutwo thukuru-ini uyu na mitaratara itiganite. Sisi na wazazi tuliketi na tukaamua kwamba leo tuweze kuwa na hii fundraising ili ya kusupport watoto wale ni vulnerable, wale hawaja kuwa wakienda shule kwa sababu ya shida ya kifedha. Ona kuhana uguo nacio ciana ni ciuritio gwikirira mathomo niguo kugacirithia miturire yao ona micii kuria maumite. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Waduro.